kibazo rwose kanga mu jisho nikanga mu kanwa ndapfa kuyishinga iryinyo da sibundi bwo warabangezeho ko rasa ntazi mariye n'indeba nabi good. Halo? Salam. Ya. Nakusikia. Uko wapi? Tunafika Nyabugogo. Tunataka wewe utuonyeshe mjani. Okay. Tunataka ugali tayari. Ugali tayari na nyama ziko tayari. Mimi nataka ugali kabisa na vyote viko tayari mwenzangu. Okay, karibu. Kibatala. Usikuwe na wasiwasi mwenzangu. Asante sana. Okay. None hore ntabwo anshisha mijisho nazitetse nya. Bwenge. Enda ngwe nano sha. Ndane narushe kandi aho ngaho. Ndanira narushe oya hano. Aha. Rumo biki? Maze rero Bwenge ubundi umuntu afite umushyitsi hari ukuntu abwira abana kwitwararika. Babo babashyitsi banje bakungoma nagiye kuza hano. Bari bavuga ibiswahili n'ugutana byumva kumva mvugana nabo sha. Sibyo? Urabona ko nakase binini mu rwego kugira ngo umuntu afashe intongo akabishitira yenyo binari sawa. Ndakuza wa mwanzo wigize imbere. Hagize umunyabwenge yagira ngo niwo Salomo bavugaga muri Bibiliya nuko Salomo wenda ari umugabo. Bivuze ko kuva utuma bancisha mijisho. Zibari. Bare? Zireba wireba. You think say they wise? Eshatu. Zibare. Imwe ebyiri eshatu enye, okay? Eshanu. Eshatu. Zimbare gusa wosha. Kuzibara urumira amazi wowe kubara no kumira amazi bihuriye he? You will end up in my daughter, that's what I meant. Sitoze umunani. Icyenda. Urarangije ko ngura bishoje wowe. Icyenda. Aka gatoya nako tukabara. Sibyo? Akana tukabara. Are you sure, Emmanuel? Ndikoze nka hari repetition. Ngo n'abashitsi nibanye haje tutangiye kwataka. Tuzakubiturasha. Apostle we hear of this. Inyama aka gatoya nako tukabara kwanza banza urimo wumva. Tuzaba ugira ngo ngiye papa wa mashaka kugira ngo umubarishe nabi. Yifatishe ntoki gafatwe mbere. Si 9. Ubwo rero ni 9 n'utwana tubiri. Uko kamaze so. Nje mwijima sha utera ari kutera umwijima Bwenge we. Umwijima utera ubwenge mu bana bato bameze nkawe. You think say they wise? Nifatize inyama. Uzishyira kumeza. Bivuze ngo atansi. Uranze ye nta nd'imishinga konjagera. Wibeshye ukazikoraho. Bwenge niba ragugufata kumanika ku mugozi nkajya nkuru gukubita urukwavu simbi. Niweme gushuna una kamwe. Yawe ntuyiriye. Nanye sinariye. Niweme kwanza no kuzirana kubyemera. Hakunira abana bagira mukatujisha ugazi nyifata urumo gusubizaho. Ndabizi inyama ko yagifata amavuta nkabirebye ko ibintu byagifataho. Ntabwo gushuna ngusubizeho. Ni inyama 9 nazibase. Habura himwe nawe ubwo nakubura. Inyama zanjye ntugomba kuzikoraho. Uteka ubugari vuba vuba. Turi kumwe? Ubusonge neza ariko. Ushaka ubugari bwinshi nyine umuntu akoza amakata kwa system nyine. Ariko ndeba akira. Ni cyane nazibaza ntabwo yaririmo. Ntabwo yaririmo.
wibeshya ariko nimba ushaka kureba nge aho mbera aho passer mbera serwa kimwe iyo mwitumba sha ukukumbura uti n'amabuye n'imiyaga byose nibwo wakora kuri izi nyama zanjye izi nyama zanjye uzikozeho twabipfa izi nagariza inyama zawe ngizi izi nizi babwiwe n'iki wari zinka nizi do azavuye ugiye kubera mu rurumba kazana ubwenge bwinshi kuki sabari n'izihenese kandi ubwenge uraza kunkoraho nakubonyesha nturahaga ntabwo urahaga ntabwo ndahaga rero icyo mpfa n'ubwana bigize ubunyabwenge mfata niyo ngiyo okay gahunda irarangiye iyo nteka ubugari inyama zanjye uzirebe neza uzirebe wirebe n'inyama 9 twazibaze 1 2 3 4 5 6 kugeza ku 9 ubwo harimo 3 nini inyama zawe inyama kuri kuvuga inyama zawe singizi Things say they wise. izi ngizi nizinga akamwinjye wakabyaye cyangwa harahandi katurutse kandi bwenge umunsi navuze ko ntakubyaye ntuzigire untera amahane ngo ngenda kwihindutse Are you sure, Emmanuel? harimo inyama nini 3 twazibaze n'izindi ziringaniye ubwo 3 nini inyama z'abagabo noneho ingore zazo ziraringaniye utwana waturiye bivuze ngo izawe uzimazeho hasiga inyama zanjye gusa n'abashyitsi banjye tayari gende teko bugari nanje kubazana ku muhanda ruguru hari wabyumvise okay sawa I'm coming, Dad. Gunyuza abakongomani ubugunda kuri banyamunda kuri umva uri hano azanye ngabantu ngo baze baburya umva ubu ngubu ndaburya umva azikambusongeye ubusa ubu ndaburya buramaza ndagiye kuzana abakongomani ahubwo reka numve ko bwahiye bwahiye I'll tell Apostle, but this is what you want to use your life for. ariko namashake banyica ariko nahaza Oh no, Baba. kaniyendo karibu kabisa nasikia na upepo wewe wa nyama nyama kabisa ziko harimo se abakoranyi bakuri neza muri nahagera wenzangu ngaho rero mu nzu nshyashya ni mukimo ni yingi leta sanzwe leta kwanza ugali genge sasa leta na mai tunawe ngona hano sasa bazana amazi kaza mjikore kabisa wewe nenda abeba abeba tunata nukuvuga nyine urabona ubugari nyine tugiye kurya ubugari nyine mu buryo ubugari nyine turabereka bana abanyarwanda baba nyarwanda hapendi so ukaraba rero kambanze nyikuremo bana biteguye cyane buriya rero buriya mu rugo rwanjye kwa pastori nkunda bashyitsi no mugisha nakuyo wawo ndakuzi kabisa
wenda kuzi kubugari Yo no ganaje kubwiriza. Apa ugari natagonga ugari. Bwenge dore umukobwa wanjye nguyu. Uyu mukobwa wanjye azi ubwenge nk'ubwasi. Kadogo. Kadogo njo n'inyama banza n'inyama. Dore umukobwa wanjye nguyu wamubonye. Kuyakare tu. Wikala ka. Yari ngombwa se. Nabanza n'inyama. Kara tu. Ibyo nza n'inyama turike. Ari inyama duheruka guteka. Si twazitetse kuri Noheli ejo bundi. Duheruka kuziteka. Dore umukobwa wanjye. Akana kayo wanjye. Uyu wagira umukinnyi wa filime. Think say they wise. Nakabonye. Urwenya cyane. Akorwa bwengeza n'inyama reka kudukereza ariko. Naringe se. Ari inyama duheruka guteka. Cyakubize bwenge wabanje. Rero baye waduhamagariye Yambaye kuri Noheli. Oya re. Aba na Betse mwambie. Wewe nta kibazo bwenge. Pastor. Kora uri mukuru. Twazitetse kuri Noheli. Ntabwo ushaka kuzizana. Wirusha mwana genda uzizanire. Kora uri mukuru wezizane wo kwera uri mukuru. Ubwo mwaje kuginya. Nazihari. Uriye rababeshya. Wewe wizana wewe. Arababeshya. Zirahari ahubwo ntabwo bizi wowe. Arababeshya. Wewe widucha peti. Wewe. Kapeti kareta matatizo kuhori yanzi leta matatizo hapa. Utamukanga. Leta ugari. Ninde wasitetse? Pastor. Zireka taziza. Bose watubeshya gase. Acha surete. Marabije ubusa se. Leta ugari baba. Zija kuri Noheli. Pastor. Yewe Ata kumbona ntabwo uri kugugu. Ntanzoga ya nzonyo. Kumbona ntabwo uri kuzana ubugari. Nagatangaye. Bwenge. Karamizwa amabuye wacu. Ese hari inyama watetse? Bigenze biteze. Ihuku se. Bare ni waba wa escroc. Habaye iki? Genda. Kwirukana umwana nabi kandi udukarabije tugakora inyama. Ubugari bwo yese niba inyama zabuze. Pastor. Ubusubizi ntama ntabura n'ibyo. Byose ibyo bibaho. Isafuriya se wazitetse mu iri hehe. Isafuriya. Inyama twazitetse. Ni hatoke hapa bila ku. Ni imitwe mwapanze. Wakuwaritse iki mitwe ni restaurant kurya inyishuza bene kukagenda. Ese undi zibuze wantwara. Wabonye se nazanye bashitsi benshi. Nimba aba bashitsi benshi se batagira discipline wajyane uturumbuye amaso n'umuhungu wajyane gisazi. Bo barankana kubera. Unipe mimi mwenyewe. Ndiribwa nimbwa idakingiye umwana wanjye mbere igicucu no mu kambere ibibazo. Nasuko niwe waziri arazimana. Karibwa ni mbonye. Tuni yizindi mbe bangenzi ze. Gumana ubugari bwawe ni nyama yawe, Sambo. Isambo se ni. Papa, mwaye amazi toromo y'inyama irashira.